press, all the audience who are actually following us live on now social media and other media houses. Welcome you today to this press conference. Is organized by the Twic intellectual in Juba regarding the follow-up on our issues that we have been discussing for the last month about the unity of the people of Greater Bor and the issues related to the community. So, ladies and gentlemen, we are going to read out the statement. It's a response to some statement being released by some members of this community in Juba last week. It reads like, Republic of South Sudan, Jonglei State, response of Twic intellectual to the mockery of the prophet of disunity. Last week, the mastermind of division and disunity within the Greater Bor community poked fun on us, the intellectual of Twic community, who choose not to follow him blindly. In the remarks during the occasion at Shirikat Basic School on Saturday, November the 26th, 2022, they unsuccessfully, the mastermind, unsuccessfully tried to belittle our intellectual ability in his usual empty organs, then describing us that in Dinka as attack. We try our best to try to put this word, our terminology called attack in Dinka or Jing language, to be useful in English. In this context, we try to define it and see the word that can explain it in English. But we found that we can say this one means Lone Ranger, that is attacked in Dinka or Jiang. As we have been following up, that Jiang cattle traditions always described that is as an untethered or untied cow. Typically, they wandered around the cattle camp unbound by any sense of belonging to their owners or confined to the spot where they are supposed to be tethered. So being an attack is a behavioral pattern. Attack actually means a lone ranger, one who acts alone without consultation or approval of others. That being the case, we wonder whether the metaphor of really applies to us this word called attack. We have taken a stand against the disunity project because it is based on lies and deception. And this, we are being supported by the silent majority of our people as opposed to the minority who were lumped up in BMC Garden Hall in Juba City on the 30th of October last month.
So we are not lone rangers in our view. The real lone rangers or attack is the one who had deceived the Twic community in pursuit of his own personal gain and political ambition. Therefore, an attack is the one who divides his people without the support of his own paramount chief, as done by Dr. Ajakguong recently. An attack is the one who drags his community into political wildness without the support of the head chief at the Payam level. An attack also is the one who causes problems with others without the support of his immediate family. An attack is who deserts his party, the SPLM, as it happened in 2013 to 2016, against the advice and the wishes of his own family. And in our view, attack is the one who betrays his godfather. Attack by nature is ungrateful. This ungrateful being, and by their very nature, human attacks are expected to display some kind of loyalty and gratitude to the people who had groomed them and made them who they are now or today. The Superman and the Prophet of Panbor Disunity project was a well-known protege of Commander Salva Kiir Mayardit during the struggle days. Without General Salva Kiir Mayardit, we refer to here to Dr. Majak, he would be a non-entity today. Without Kiir Mayardit, would have not been a person as we know today. Despite this undeserved elevation, this human attack has shown to be the most ungrateful person in the Republic today. How can someone be so ungrateful to his godfather and kingmaker, General Salva Kiir Mayardit? Example of his ingratitude and betrayal to the president, Salva Kiir Mayardit, are plenty. But of all those examples, nothing is more delicious than his call for regime change project. That regime change project, and has or anyone can recall that, and you all of us cannot forget his famous call for regime change and Kiir must go, mantra or slogan. And can anyone recall that when the regime change project failed, they call for the placing of our country under the UN trusteeship? And can anyone recall that General Ajakguong, along with a head of other South Sudanese at that, were roaming the world calling for the withdrawal of an elected president? And when the plot in foreign countries or capital could not bring him to power, he jumped back to the country and immediately started turning around looking for a job from the same person he had desperately wanted to overthrow. There is a significant body
of evidence of behavioral patterns, proving that the mastermind of this unity project is the real attacker. The latest was when he went attacking around to bypass the hierarchy of the FD's group during the discussion of the roadmap, and then subsequently extension of the revitalized transitional government of the national unity. In short, Attackism is all about lone ranging. It's also about eco-centricity, selfishness, greed, and all of which are well-known attributes to the mastermind of our disunity. Now, the secret behind the withdrawal from Boer community umbrella is being revealed. We have been consistent in saying that the prophet of disunity, Urban Boer, had engineered the division just to foster his political ambition, including his ambition to quickly become the president of the Republic of South Sudan. We have also said that we have nothing against his ambition to becoming the president, provided that he does not, or he does it without causing friction in our community as he was done recently. Well, what we have been saying has now been validated in a recent article attributed to Mr. Daniel Akenyetyong, published in the website called 24/7 Media. In this Facebook or social media account, this one was published on the 29th of November 2022. Although the article is apparently aimed at polishing the image of the architect of our disunity following his recent blunders, the author shows his academic honesty by affirming the fact that we have known all along, including the real motive for destroying the unity of Boer or the Greater Boer umbrella. In the articles, then Dr. Majak, that's what is the article saying, we are quoting the article. Then Dr. Majak, a victim of his own success. The author said the following. This was the title of this article, that is Dr. Majak, a victim of his own success. He went on and said, Dr. Majak finally began to view, because now we are just quoting some part of it, but not all the article. That Dr. Majak finally began to view politicians who will control within the Greater Boer Community Association as people for whom reconciliation is impossible. They began to see the Greater Boer Community Association as a hot spot of hostility towards the person of Dr. Majak with the help of social media. The Twic community began to view antagonism toward Dr. Majak and equally toward Her Excellency Rebecca de Mabur from community lenses. Dr. Majak had to make a political choice. Continue to support an association that has allegedly been working to bury him politically alive, or
join those who have been voicing complaints about this association and call to abandon it. The article further went on to say Dr. Majak had resisted giving up on the idea of Greater Boer Community Association for many years, despite the pressure from his core support base of Twic East County. But if he were to remain a politician, he had to do what politicians do realize that some constituencies can never vote for you due to genuine communal grievances or a manufactured campaign against his brand is less severe, while leaving those constituencies that do not like him to his rivals. Even if one were to get 100% vote from 3 counties of the former Boer district, or we can call it now the Greater Boer, those will not be enough to guarantee one's future in national politics. Politics is about ideas, not about plans. If your ideas are not needed in one place, including your own village, then you are free to market them in different places, including outside of your country. This is the end of the call. This is what Daniel Kenji Thiong'ak was trying to say about Dr. Majak, and what other Majak is facing, that the community Greater Boer is not now favoring him. We, the Twic intellectuals, who have been saying and trying to speak truth about what's happening in Juba PMC Garden on the 30th of October 2022. That meeting was done at the end of the month of October, but the Twic community in Juba here. We can now as intellectuals can breathe a deep sigh of relief. The son of Thiong'ak, who is, by the way, a relative of Dr. Majak, has done us a great service by explaining the real motive on why Dr. Majak made the choice to quit Greater Boer community. So it was Dr. Majak who made the choice, or he had to make the choice. It was not the Twic community who made the choice, but rather a one man named Dr. Majak. So during that BMC, this was what happened. When people leave and said we are withdrawing from the umbrella of the Boer community, it was based on this article motive. And this was the secret that behind the call for withdrawal from Boer community or Greater Boer community. To our Twic people, have you heard that message loud and clear? You have also heard it loud and clear that if ever Dr. Majak decides to run for the presidency of the South Sudan, did not we tell you that the man is running for the president even before the seat is vacant by the incumbent president? It is because of that, that presidential ambition that Dr. Majak made the call for regime change in 2013 to 2016. And when it does not work, he called for the UN dictatorship. And when that did not work too,
he wanted to enter into the cabinet, and when that did not happen, he turned on to his own Boer community to destroy him. That's why we ask questions, or we are surprising that what a president, what an attack, and what a political attack. People do not shy away from the issues and talks. In conclusion, we want to say a thing or two about the character and the personality of our Twic people. Given the confusion that has now been caused by Ajakguong to join his imaginary Young the Jonglei alliance, we want to make it clear that his goal is very uncharacteristic of Twic people. Twic people do not run away from issues. They face them head up or head on. They do not pick, and they do not withdraw from community associations under the pretext that they are being mistreated. These people are resilient. They are engaged in dialogue with their adversaries in a very candid way. That's why Twic people survive a very devastating disasters as one of the 1961, also again in 1991, and now with the flood of the 2020. Twic people are very proud of their identity and do not seek any recognition from anybody. And when the time comes for a Twic man to lead, he reaches out to his immediate and wider community of Banbor, to Upper Nile region, to Equatoria region, and to Bargaza region. That's exactly what our visionary leader, Mr. John Garang de Mabur, did. After all this, what's the next? The future direction of Twic is people. We have been saying that Twic people have always had a clear direction to where they are belong and where they are going. They cannot just be sent off to an imaginary and called Young the Jonglei. Twic people have also existed since time of immemorial with their neighbors of Atoj, Gog, Nyarweng, Wol, Aliab, and Yorul. If there are ever going to be a change in our relationship with our neighbors, such a change can be discussed in a broad-based conference organized and headed by legislative leaders of Greater Boer community and Twic East geographical constituencies, representatives like Honorable Deng Dao Malik, Honorable Dr. Lual Ajakguong, Honorable Jim Garang, and others, plus Honorable Deng Mabeng, the Twic East County Commissioner, chiefs and opinion leaders will also be a part of that conference. We call for that conference before people go to the Christmas break as a matter of urgency. Such a conference will discuss our survival, repatriation of our people, flag issues, food security
and future relations with our neighbors. A small number of people, led by General Birajang and his company, cannot sit in Juba, in BMC, or elsewhere and claim to have taken Twic to an known destination, or that they have withdrawn from Twic. They have no such mandate, and please let us stop not to lie too much. To end, we thank the Jonglei State Governor, Honorable Dinai Job Chagor, and the Deputy Governor, Kenya Dengdi, for their effort in maintaining peace in the state, and now exerting considerable effort to construct and resumption of the dike to ward off flood in the Twic County, also as well as to the entire Jonglei State. This is the statement we want to make about the recent issues of the Greater War community, in particular the Twic issues. This document signed on behalf of Twic East intellectual in Juba, South Sudan, Thursday, date of 8th December 2022. Signed by Honorable Tim Deng, Duoda Tim, and Yan Joseph. These are those who signed this document on the behalf of intellectual of Twic East intellectual. This is, ladies and gentlemen, this is the brief, you can say is a brief response to the recent statement made by Mr. Majak, and again to highlight the motive behind the withdrawal from the Greater Bor umbrella, which was done on the 30th of October, in the last month, in Juba here. And we believe this is the right time to tell our people that what happened, it wasn't the choice of the people, it was the choice of Dr. Majak and his group. It was the choice of Majak to foster his own ambition, or political ambition, to become a president, to become a minister, to become what? This is why our people are now confused wherever they are, inside the country and outside the country. With this, I would like to invite my colleagues, and later you, the press and the media, to ask or to do some kind of, to seek some kind of explanation. But before that, for the interest of our people outside there, I would like two colleagues of mine to do summary in two languages, one in the Dinka, and the other to be in Arabic, and then we conclude later. So, Comrade, you can now give some points in Dinka, so that our people there who doesn't understand English, they can be able to follow. And we also thank the media for always attending to our program. I would like to say this in our local language, the Dinka language, to benefit our communities who are also concerned in this matter. Whereby Chiluel Ninwa Chilong. Na Chiluel Kachula Tol Kanong Land Road Coin one cock. Kukayo Guleli Gloi Economic Wadang. Planning the road at them. Then Tian Butok. Kanong Kanaloi, which are Gumbo Beijing. Canada chala call down the tea quite bella jam
lo ko ken ni walu ko ko le ba chiria pe wala chol ate yo ko wi ko yo ni ko lo ko ta ko wori le la na ke di ro ata ko le lo bu ko grande de ke jala yu ju tu wara ti le ko ta pe ayo ko bu le ke chei ne sen whereby lwel ku dakal panda lwel ku ko ye ko pan bor lwel ku ko ken tem te pan de chola tin ko jam tum tum unayo ko jam tum tum ke chiranyon man chuta where che dictor ma ja ke randi ken le ne na ngi ba de ngi ku le bai wara mon ti pwe to ding le ben ti le we to jing wo we to bai pwe wo no ni mit ko wo no ni kwat pwe ko kwat ben na nga ko so kwat pwe bi wo ti ko ke ko ke na clear anai ken bai le era na pyo jor le ko ka te ke rong ko chi la bu gam ko chi la bi ba gam na ko yang ni ke pan jeng che dai gao ko che dai chen ke na che de ke lo bu le dor bu le apro dia leu na no che ran maran ne ko ke yu le chu le ni ran ji pyo ya ke dong yi du go pada che go ko chap che go ko le ro ayo go ko be nyu ku le yin nga cha jor ku te jena jor tin ki ko na ya na ko ba jengal ware ngi le min war ko lo jam tiran chula ku tiran de chule war pe dare ya ayo ku ngi ka ku no wan ku le BMC ku le Twic withdraw ku no pan bore cho grade bor ana no banke badaman ci wan ma da dictor ma jaga jala lom ken e wa wo non e yana no nge ken e la to no detail won ci ko e ti ga ci ga go adiana ke lui na no banke tiran ko la ke kana yu le ga ci dan ko ci la bor tu ga go ko chu la yo go a chim ke pan kan lo la ke ju ba go gai ke ko ji nin ke dia ko la no ko ji consulte to lo ji jam ko ke chu bla ne ar chu le ke rer ke ri do na no kan lo ke ju ba ke yu ko wai ko do la ti ko ju ro ko ko ro le ko do bor ko la mangala ko la jam ko chan cái chia mar ra này chia mo rồi cứ quỳ cái luyện lên nông để chia là lom thịt của nay này thì chia là lom thịt cái một đồn chui nhiều thịt rồi cái này cũng lẽ quậy cũng một đồ cái lò bò có chui nhiều với bên bán quý có chuyện ăn cái cho bao nhiêu rồi chỉ giá là đế thì trên này cái này luyện cái ok để luyện cái đầu na nhuy cái miệng nhưng mà nó quay luyện các cái luyện là gì Bor County nong dia na lue ka kendi buloi Hindu County nong ken pia buloi ko bi ko ai lue ya chi ko ke pa wo ko par chi poria ja jowi ye ku le we bi poria alle bro loi ta ti nu ko ngot ko la du chang so please loi ko advice ko yo ku dia pan ma cái đằng rô nếu có gia noa anh nào bố giam bố ấy bỏ nó bé cái lần cô chỉ rồi anh Twi anh bor anh đúc còn anh gọi là nhà rồi anh Twi anh tôi cho anh có लेकिन अलॉर भी बहुत ना भगवान को कोई चल कर बोल रहा है चल बोर योंगे पर दो को कोई को वो नहीं पता ना बोल नाला के जाम कम्युनिटी बार के जा लेकिन के लोग मोइन बोर जब
we la jam ki mo bor na lo community ko tore ka la lwel a lo community no ari ka lwel na lo community ko tore sorry the chulu and morally another tribe ke lwel. Why do we deceive ourselves? Nanu baya chi job goal today baya yu ke cheng uka yu ke nong ke chole ko bu dial wan ka toya do ko do a chuk lwel nin war ban ban to ka jitin ti man ka ka lwel war an a former commissioner of the Twic North County. That was the ticket of SPLM party. And along that card, I will still get it from my party. We check a core, community development mobilized, learn a kind of loy, kind of go winning man. None of their concern. Because communities, it's the same one, you know, by community in South Sudan. When I Japan do la should be Paul Accord, cái chế có còn có quan là của đi chồng phải lên trên cái quỷ rồi tập của bộ đồ political parties cũng nghe về là jam party day based on loyal party của party bị chuột mà cái gì lôi cái chuột cao lên luôn và nào cũng bị kẹt cái chuột coi phía nào giờ rằng thì this week on Tuesday, the program ke piala maloi ke gai tok ke gol ke last week on Friday. Nong ke chichi pe kon tin war chalati or chi ke community high party leaders ke check de loi. Chi political bureau chi establish chi liberation council chi establish. Bukan chi hai ke de chi loi. Tapi yang apa kalau ti yang mau awan. Or bakalati yomo ye ngawan, none of your concern. So ran level lot there, man koi war to law loyalties. Quran ti to be ben ta che ko kor mai chip sultan ge bela jamti. Or che ko kor walen bela jamti. Or my community leader. No. A CIO lawyer then maybe which he koi ko loy so koi for do political parties do koi for core recipients ke le parai jan buku wer tul wer core bulle bai ki jo ber ko panin ba core bulle ber clear jo le wo ja te na no ja te ki le ko le pan da ayu ku ke chen ko bu wan ke chen so mo ye rai bu ma te wo ngabela mati kuna abirio ke muchuo nyoy jurio to kena che wo qualified buga te chuwa da che lelo ten wo ko che kurbu ko jala nano nga nang ta de bana chira no ta de ke randi te lawan ko le do no ko jigeri ke rana jama le na wan ma jo me lara go me luen wulen wochi mo cho re go de go mo to so te aya luen le che wa cha ti war ku ran ye yuir ka no ko ja dollar re ko pe ja mya pe na bar won da ur di da ti cha la be ya ta no ba cha or ba to ngara di kan to na lor wor wa ti ba yo no wo ken kala pan ko yer bu ka waja la le bar pan junu belo or tu kala pan ran man wo lu le ke junu bi ni wo ran ke le ya ta na ni ke pan no ni ta wan le le la jam wo ko na wo ko jam wo ji long tin ke te da le we ba ka ping a pet ku ran le le ba ping a pet kana keจะเลยลุนโอบลบอร์โอลอยก็ลอยกันอยู่บ้านอามาร์เป็นอยู่เจดอร์แต่ตระเบนนองพอแต่เนี่ยอาบิอามาร์วัวกันเดียอาบิคอยกันดูคาวน์ตี้อาบิกับแบน
abu koi bor county abu ke bay la duo koi ke Twic is, and we have already secured this. Intellectual ni bai jeng bai ciri agato baca kegam, anu ngai koi dir, anu ngai ni. So cukulel wan kobekulel today, kira anu pio bai mati, you come forward. Loi wo join, kudu kia dia kau jabu kelar, dia tu cakap kelar wan kau ni kia cukulel, clear. Nana orang lelu bela, cuma kau biar kau bela doy tu kita jam kau buku. Aci abanyai pan tidak ti, aci abanyai pan dia, aci abanyai ke alwel Thailand ke, aci pan bor beriong, abu kedial defeated. So you alwel we, bagi Twic, loi ke depan dan loi join itu, kulel ku bunyi ciran lomdang, kulel lomdang lomba keongan, cina kulel bulan terben jam ku, because ayu ke cengbai. Ai chế cái nó có gol juga, orang chỉ nó có gol chẳng cháu cùng một cái đàn, ai juga có trâu trâu, và quay cái gió, quay lá, còn ai chân lưỡi là bao wir vẫn là chỉ wir cái wir ấy gạo, cũng có giá tiền đồ cô nhỉ đi, và mấy cũng có bài lá thì bài trên lá thì bán tiền vậy thì, cause bài nó đi, that's why in a battle way in a job cũng ngồi được chả liền bài cái đi đấy nó coi hoàn chi hoàn thì lên tè rồi là coi giáo người yêu với tôi nó coi cho bài gần như mấy sự gì đấy cái tuổi vô cả trò chụp cái trò và chụp cái bản là nó cung giờ lên là nó assassination coi cả với cái nó vừa ra chỉ đâu nãy rằng tôi coi nói bố tuông cái bố yêu chả cái bên bè quỷ mà cái bút tí dùng này cũng được nó chỉ tuần bữa nó cái vừa đó cũng nói chả đi dùng cái nào vậy coi giờ lưỡi bài mắt thì cái nó mấy cái câu ấy cho là cho luôn với lưỡi cái mediation so cái nó chỉ và chụp luôn cái gì vậy so như đó nó có cuốn có bên dành cái đuông bài cái coi cái ai coi gì vậy đấy Ganam ni mana ke dia tu aci dai, anak lu lekap ke threaten, ke indah di lorang mana Cina maj, buan ter ceng bay, lu lu wong ngejrot ban, Twic ceng adi, pan bor ben ceng adi, so tem ku buat jam jam yang nak, kerana ini kar lewe. Cô coi cái SPL chui lên SPL chất lượng để lôi cô coi chỉ cái trắng thì nó cái coi quần cái leaders của nó là nó cứ một cái good ấy bây giờ thì chairman of SPL Salva Kiir mà đi bây giờ thì leadership of SPL chỉ có cỏ Iran member mà nó cô member cái party thì Iran bè lò thì nó coi lò có chỉ good ngã nó côn Quran chất lượng thì nó chỉ mang cái nó lôi người lo thế, với chắc cái lấy, ô bằng một cô yo ta nè, thank you very much. Anh là một đôi đại thế, anh là giám đốc, anh là former commissioner, the Department of Twic North County of Jonglei State, and I came from a big community. Thank you very much. نشكر ميديا الهاوس اللي جاء حضر المؤتمر الصحفي حقنا علينا ومؤتمر الصحفي حقنا يتكلم في محور واحد ردا للدكتور أجاكغونغ في إساءة لنا كمستضيفين إلى مقاطعة تويتش الشرقية والأحداث قبل ما أتكلم في الأحداث أسمحوا لي إنه أقدم تهاني لأعضاء مجلس تحرير الحركة الشعبية تحرير السودان وأعضاء المكتب السياسي اللي تم اختيارهم في قيادة الحركة وأيضا من فرصة برضو إنه نهني نواب بتاع رئيس الحركة ولا راسهم بتاع منطقة بالمهندس الطريق بالمهندس كون مانيانج جو هو من المنطقة ورياده كله
الناس مبسوطين منه انه قدر يمثلنا تمثيل حقيقي. نجي نرجع لموضوع المؤتمر الصحفي حقنا. طبعا في يوم 30 اكتوبر في بي ام سي مجتمع بتاع تويك قاعد رئاسة اليورا جام في بي ام سي اجتماع يوم واحد، وقرروا انه يسحبوا تويك من مجتمع بور الكبرى. نحن جينا قالنا كمستغربين ده تويك لانه هم ما وضحوا للناس الاسباب الانسحاب. هم طلعوا المجتمع ده ما وروا الناس اسباب الوحده ده ايه بتاعه شنو، ما وضحوا للناس. في نفس الزمن هم ما وضحوا للناس انه الناس ماشيين من ذاك. طرحوا في حاجه اسمه جيم جنجوله. جيم جنجوله ده نحن كلنا جزء منه، يعني المجتمع ده جوك وتوي والمجتمع مرنا منه هو صار جزء من جيم جنجوله ده. ما في ناس ما مشوا محل. فاحنا قلنا يا اخي الكلام ده ما سليم، ودونا عملنا دعوه لكل المستقبلين التويك انه ناس يراجعوا القرار ده، يشوفوا اعاده النظر في بروسس بتاع انه يتم اعاده النظر في مناسبه اجتماعيه يتعمل في قنبه الاساسيه في الشركات دكتور مجاك اسالينا، وقبل ما يسيلينا هو اشتكانا بصراحه كده، اشتكانا لبارمون شيف بتاع تويك ايست اسمه يوم مجاك، واشتكانا لسلطان حقنا الان. احنا سلطان حقنا واحد معه، انا هو وياي سلطاننا واحد. فالناس زي قالوا يا اخي ديل بيتكلموا كانتلكشوال، والمشكله حصل يجيبوا هذا مشكله انتلكشوال، ما مشكله في البلد حصل في البلد كده عشان هم ما يقدروا يدخلوا في الموضوع ده. فقالوا الموضوع ده انتوا يحلوه كناس انتلكشوال، اقعدوا تحت شوفوا شباب ده مشاكلهم شنو. ما جاء ما هيكل في الليل هو مجتمع تويك ده ماسكوا زياره جام يا زول هيكل زول ممكن ينادينا ويتكلم عنه. شاف الموضوع ده بقى صعب وما لقى رد، ما في بيك اب من المجتمع، ورجع لخيار الثاني انه يسيء لناس ما عنده زول محترم ونحن من غير بنقدره. اسالينا انه نحن اتات ده في دينكا يعني بقر لا في ما عنده حبل. الناس زي الناس عارفين سايين وزول ندوس احنا نوصل عنده اولاد، عندنا اولاد، عنده بيت، عندنا بيوت باللي من منطقه واحده. احنا ناس يعني منطقه واحده، يعني احنا ما ناس غربه عنه. احنا مستغرب ذاته كيف يقول كلام زي ده، احنا ناس يعني اخوانا يعني. فنحن قلنا يا اخي كلامنا لا يمر مرور الكرام، لازم برضه احنا نرد لمجاك رد محترم جدا في المقام بتاعه. ردنا كالاتي انه قلنا يا اخي كيف ناس بيدوا لوحده المجتمع، انت تقول لهم يا اخي ناس بيدوا لوحده المجتمع، والبحث المجتمع ده كويس مع ناس تقول له حتى مجتمع كويس معه هو كزول سياسي هو محتاج لكل زول. ما في سياسه ليله بيقبل يشوف الناس، حتى لو انك هدف سياسي ما في هدف سياسي يكون ورا انك تشوف الناس، بالعكس كمان الناس بينفروا منك ويخافوا منك في التعامل معك. والمره اللي فاتت قدمنا رسائل له انه يا اخي انت محتاج لمرلين السياسي في جمهورية، انت محتاج لمرلين، محتاج للونير، محتاج للبنجال. انت داخل بور صغيره ما قادر تستوى مكون قاعد معك داخل المجتمع. انت لو مشيت نازل قلت لهم يا اخي انا بكون معكم كده كده، الناس بيشوفوك زول كذاب، لانه المجتمع انت قاعد ما هو جزء منه، المجتمع ده جزء منه، انت ما راضي به، تحضر تكون راضي كيف المجتمع ده ما جزء منه. وقلنا انه تويك ده عشيره المنطقه ده كله اسمه بور، ارض اسمه بور، يعني بور ده ما اعطاه بور، ارض ده كله اسمه بور. مين حدودنا هنا مع مداري؟ لا حدودنا مع لونير، الارض ده كله اسمه بور. ما بزول بيقدر يحرم هنا بالاسم، والاسم ده يتحول لارث اجتماعي. بنقول ارث اجتماعي يعني المجتمع ده بقى واحده من الحاجات اللي بيعرفوها ايدنتي بتاعه انه المجتمع ده يتو مجتمع بور. اي زول بيعرفنا انه ده زي دينكا بور، وضع قلت انا ما بور في النهايه الناس بيسموك دينكا بور، ما بطريقه تحرك. والاسم ما عنده عيب. احنا طلعنا موضوع ما قلنا يا اخي الاسم ما عنده عيب. العيب بعض السياسيين في دكتور مجاك ده جزء منه، الناس اللي عاملين قراقل ده. واصعب حاجه في السياسه انه السياسي يتحول لزول فتان في المجتمع.
تقعدوا الانسجام داخل المجتمع انت زول فتان. واصعب حاجه انك تدخل المجتمع في خلافات السياسيه. وانا ضربت مثل باي مره فات، ضربت مثل بنفسينا انه انا نقلت كم تنظيمات، لكن انا ما ممكن اجي انكر ليله اقول يا اخي انا ما من بور عشان مثلا لي مصالح في ناس هناك مصالحي ما ماشي معهم. لما ده سياسه ذاته فن ممكن ان انا بدام في ناس ما قادر يجاوب معهم اقعد مع ناس شوف مشكله شنو؟ اطرح نفسك. هي المشكله بدايه تدير دوله كامله مجتمع صغير زي كده تحرق منه. تحترح نفسك كيف هتكون قياده كيف على مستوى الدوله. اذا انت المجتمع حقك ما قادر يقبل خلافات. ما في محل فيه سياسي، ما في منافسه، ما زي مرسى. ما في مرسى فيه فصل فيه طلبه والناس يقول لا ما ده منافسه، ما في منافسه، في منافسه. في منافسه، مجتمع تابور مجتمع اكثر مجتمع فيه سياسيين ممكنين، فيه منافسه حاده جدا. لكن لازم تقبل المنافسه، سياسه ما كده، لازم تقبل المنافسه. فهو اتفاجئ جدا انه افتكر انه المجتمع ده قاعد في الجيب بتاعه يشيره كما يشاء وكيف ما يشاء. يودي المجتمع في الجيب هذا وجاي استغرب انه في سياسيين مصادمين صادموا الفكره ده وقلنا لنا الفكره ده فكر الشاذ. لأن المجتمع ده ما أسسناه ناس دغالير قدام قمنا مع يا يوسف. ده مجتمع أسسوه أجدادنا. مجتمع أسسوه أجدادنا ولقيناه قاعد زي ده. إحنا كأبناء الورث ده مجتمع لازم نحافظ عليه. وده كلام كل مرة قاعد نقول إنه لازم نحافظ على وحدة المجتمع ده. التنظيمات السياسية بتغير. ممكن الليله يكون في التنظيم بكره في التنظيم ممكن تنظيم دار الاعضاء يقولوا غير رئيس التنظيم صار. يقولوا قاعد في السياسه، لكن ما ممكن انت تدخل المجتمع في صراع سياسي. اي زول عنده خلافات سياسيه يدير خلافاته السياسيه بقى هناك. هي ما شانه مثلا فلان ده قاعد في غير المجتمع هنا لا ما في كلام زي ده. واتوجه قبل ده زمان ما كان ماسكهم جامع دول ما حصل ململه قبلوا ده موضوع المسك الناس قبلوا. بالعكس كمان ممكن جاء زمن ما بيورقوا يقود مجتمع غير بور ناس ململ وزاره في القياده بتاعه. ابو حد نزار ململ في القياده بتاعه. الليله مثلا ما كان بكوي ماسك ناس برضه هي ململوا ليه كل مره نين الململ ليه؟ ما نقبل احنا زي ما بنقبل زي ما الناس يقبلوا احنا نغودهم احنا نقبل برضه يغودونا. بعدين لو في ملحوظات او في ملاحظ في القياده إذا الناس قاعدين الناس كده ملاحظ. لكن ما ممكن يشوفوا المجتمع عشان المجتمع ده ماسكه زول البور. انا متاكد 200% اذا كان رئيس المجتمع ده بور كان من تويك ولا من دوك ولا من نياروين ما كان حصل ده. كان الناس هتسكت، لكن عشان القياده بقى في الناس ثاني الناس ده يقولوا ما سليم ده روح ما كويس روح جاي انه يا فيا يا نطيه ده بيعملوا في السياسه ما بيعملوا في المجتمع. ما بيعملوا في المجتمع. احنا لسه وده كلام قاعد يقول كل مره احنا لسه تحت مظله بتاع مجتمع بور الكبرى ماسكوا هنربل مايكل ماكوي لوز. هنا لسه تحت القياده بتاعه لحد ما الزمن بتاعه ينتهي وهم الا زي اللي هو جاوا مايكل ماكوي. هنا جينا خرطوم جينا مايكل ماكوي ماسك المجتمع ده ومشوا خرطوم قدموا لنا مايكل ماكوي انه رئيس المجتمع. ده ناس انا تويك از انا سميتهم 2005 الزول اللي سمعت منه كلام انه مايكل ماكوي رئيس المجتمع ده غير برضه زول تويك از واتكلم عنه كويس وطريقه كويس. ما في كلام كعب قالوا عن مايكل ماكوي حتى الان ما في كلام كعب قالوا عنه. في رد افعال انه في مجموعه مش قاعده في البور وساولوا بعض الرؤوس في المجتمع وده كلام ما صح برضه. خلينا برضه ما بنقبل زي ما بنقبل ما بنقبل انه يسيئوا لنا. نحن برضه ما بنقبل يسيئوا المجتمع. مثال الراعي دكتور قرن معالي نائب رئيس الجمهوريه ودين عندين برضه ما بنقبل الناس يسيئوا ما بنقبل برضه الناس يسيئوا زي المرحوم مارشال ماجر جاي. ده رموز بتاع المجتمع وده جيل عنده جيل البسي ده جيل تأثر بالحرب يعني ما نزوم وما قدروا يحافظوا على الحاجات ده وده كلام ما صح. أنينا برضه من ننصحهم نرشدهم إنه نحن برضه يا جماعة الشباب ما نسيل غير المجتمع الآن ما سليم وما فزول فينا قبلان بكلام زي ده. نحن برضه قاعد ندعو مثقفين بتاع دوك وفيج دوك
وبور إن ينضموا لنا في الحملة حقنا إنه هنا نحاول نوحد الجماعة حقنا. ده واحد. اثنين عندنا سفر لبور حنمشي كلنا لأنه الدولة ما قصر معنا زرع وصل بور. وفي احتمالية يكون في احتفال وصول الزرع لبور كحدث نحن من ولدونا تاريخ منطقة بور ما حصل شحن زرع إنه بور يكون زرع. ونحن في الموقف ده بالذات نشيد غير الدولة إنه قدر يوفر لنا الخدمة إنه يكون في زرع في البور ده إنجاز كبير، إنجاز تاريخي يوصل لرئاسة الدولة فريق أول سنة كلمة يابي وحكومة بتاعه. ده إنجاز كبير جدا جدا. يعني الناس في حاجات إيجابيات قاعد تحصل في المجتمع وفي ناس قاعد تشوف المجتمع ده والزلط ده حيمشي لحد ما يصل الملكات. فالزلط ده خدمة ده مدور لنا وإحنا سعيد به. فمندو كل الشباب بتاع منطقة بور كبرى كله إنه ينضموا لنا في الحملة ده إنه نوسع الحملة. أي زول بيشوف إنه واحد من المجتمع ده مهم شديد يجي ينضم لنا، يجي يسجل اسمه ما يكون برا من تويكيس من بور كاونتي من دوك. أي زول يشوف واحد من المجتمع ده مهم شديد ينضم لنا ده بيقوم حملة كبيرة جدا جدا ونوري الناس إنه الوحدة محاسن بتاعه شنو والشقاق والتفرقة ده مساوي بتاعه شنو، إيه بتاعه شنو. إيه بتاعه إنه إحنا ما بنقدر ننجز حاجة. في قاعد براو ناس توجي قاعدين براو ندوب وناوري قاعدين براو منين ما بنقدر ننجز حاجة. وهنا نخلق بلبلة في المجتمع حقنا. وعلى النيل هسه حاليا في حد كمية مشاكل ببدأ زي ده المشاكل اللي كله بدأ بتناهر فرق وشتات بتحول لحرب أهلية. فأنينا قمنا قعدنا من هسي قلنا يا أخي نوقف الكلام ده لأنه الموضوع راح يطلع من السياق بتاعه وبدأ يطلع من السياق. يعني زاد الدكتور يجي هلا بسيف بأساليب زي ده ما بال الزول الغروي هيقول شنو؟ الزول الغروي هيقول شنو؟ فأنينا بندو دكتور جاغور إنه يدي فرصة لوحدة. دكتور مجاك يدينا مساحة نوحد الشعب ده وهو يبعد نفسه من سياسات التقسيم بتاع المجتمع. نصيحة لنا ما تعليمات لكن نصيحة كزول أخونا إنه يبعد نفسه وخلينا مع بيورا جام إننا نقعد نصل لحل في النهاية. الحصل ده كان الفعل والفعل بيورا جام ما قدروا يدلنا لأنه إحنا مرة فات قلنا الحصل ده الفعل ربما من باب الزال هم عملوا كلام ده ورجعوا لرشدهم لأنه في النهاية ناس أهل ناس أسرة. وبرضه نشكر غيرتها وتبرع كل مرة لنا ده مع أنه هم معنا في الموضوع. الحصل ده كان زعل والناس بيقولوا يحلوا الموضوع ده عشان ما يتكرر في المستقبل. وشكرا جزيلا. سوري. عايز من سمري كده بالدينكا الكلام حصل عشان انا اجيب قريت البيان بالانجليزي. وللفائدة الناس اللي برا عايز اعمل خلاصة بسيطة. اي انوي كوي باندا وكوي بيكوي بيدتي كوي بان بور تو جنوب السودان وكوي بي غير تاك أمريكا ولا تاك يوروب ولا تاك أستراليا. ويجا كموت وعنا ada we dana bakpi ukabak tapingia yukabi bigpi kecil lu enam liap ini ke ben pa bor unam liap chao ko koi jipi koi ko yi chao ko koi jam wil ka bai cái chỗ siyasi politician cái cà phê cái nơi này cũng join ayo cũng lên tuan pan bo đến rồi cái bên lề bị ayo cũng lên liền nana will to cả mấy counties cái bor Greater Bor Yeduk cái Twic county cái Bor county có chạy gì có chạy po jam có chạy po chari tua jam kor kang kiroi kalau loi jam itu lo kau jap lo kotor wan po larap jalan
e chugul le yen udun ni chol ken na pogu ko ja po tara beno na pog ko ke dia ke man wo dia ke ka nga nyu ti de ti luki chan bi chen ke be ko ter ko le ay jamen pya jamen pya bu bi nge na pogu yung pya bu la yu de ke jam yung la pogu yung le jam yung le pol yung ko wo kuna mer ku yi yung ye mani ye yen wo ke ne ke yen pya bu ko jam yo ku le ko tu ko le wa ko be ku le man ko ngulu len ko mi ak ko ko ja nyu ko ja jam yi nga ka ba nyu nyu yo ku le ban ko nu jam ko parlaman tui a cho la ma yi de nga daw wi na te mo garam ko yi wala tui yo ku le chal ke amar greta chal ga amar tui bu kwan jam ko yo ku le ya yi ni to wala tui woni de nga daw ko ma ko ne le ko de te la yu ko biar de ko ma le nga lier ko nya na chia ko ton le we ko kwan we ko dia yo ku le chal ga amar greta bor e chan we dun in ka we ran ben ran ti pi Quran tia Quran uti Quran purdami Quran to we ka jam liam den kene ula mar jol wa mar dia ini ko ke la li yu le la mar lu ko ke la li bu ko li mia ko tin to bi jam ke ci lo pan bor men enam lia ko yu le ke jong rai e ke ten ke ben ko ci yongu en ki ci ro gol te wa ka yakal faru ke na ken ko ko beru la beru ko di la na wan ko be nyut ngi nge ma di ngi nge juba ko lat ko ru ke ci dug man e bu ko yu no bri am bu jom ken ngai ko dai ci tong iran no jotong bi di le mal ye mo nya toy ka ye mo ngo ka ye mo fi ju koy pe ka ye mo nyaru ju koy pe ka ye mo wal ju koy pe tong liu ko ja du jami ken ngai ko 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 tay ko ro e ben kir ma yar ga lej ko bañ bay war jemen war kul war e ban bor ki lej ko ci wo bor weytum we bor mat ko yi we bor te ngon man we ko julel ko ro caaw dina puri ating kretiep ating ko ko do ating ko ko ke cham ating awul ci ben ci ko war bañ bay e ko ne wo lej tinu we ko la wu ba ci wu ya ko ro ko biya kredi ak lo ko ro ci yen ran ci mo lo ngale bi ñale ñu ko ngo bi ci ñale la ci ci de ko kin ñale ko jor ko na ci le bay wo ko fay ton go ni fay ton bu ci fay kër e mo lo ngale lu wo woy bo lu yen an ka won wan am ko al lu da yu ko la bi ku wo bo ku lu ko mil bay mil bo ku na lu ko ben madi ko jogu bente yene mil bu jate bay ko to na nyaru na gol na tui na ngotoy na go ko wer ma lo ngale ko wer ayu ko wer kwa jo ki o lel ko wan jolo PMC kina che wer ko che wer fi ben e gi ci won ko le ko la ci wa mana deug ki wa lel PMC e te ben bu la lel ka tere mà jangan God ku ko cha ke ye ha jama de ke cho gri de bur ke ne a chen wo dol tin ko ko bo ku dum de bu ba la God ko ci ma jangan God wel jok cho bur kin ba kai man jong ku kai e jong ku chol jeng jong le in ke jong bu ba la tin aman we ba jong wan te la ci be kai e ku wel jok jong ku kwa a che chwar we e jeng lu le jong de kay ku da jan e ya wal e jong che wal ja bo a je ci ke ab day to ku je lu ka ci ke di ka je ko mu ko bu je ko do yo ku len pan bo ari ko wan nga to kam ko ci ku le ci nga to ana nga to kam ya to ku go ku ti ku nyaro ko wala to adiri ko do li ka ka ku ri ko ko do li ya jangan bercina dulu lah biar tu.
cha này luyện cái nông coi chơi bột cái phải quan nông coi chơi bột cái nó coi luyện tiếng cái jam yên piao coi jam lúc luyện coi jam cái lìn kiên bên ku jam bật đi anh jam coi cái tiếng quan jam phi đi là bao nhiêu vậy commission là một cái luyện coi mà đừng yênความที่เราbao nhiêu gol coi jam bao nhiêu gol là làm gì luyện cái là luyện bao nhiêu gol cái rồi cái dia còn cái ngoan gol đúc thế jam mà đưa coi cả mặt đi ở cái này chỉ còn keluar gol cái quả chỉ phi gol jam mà đưa mà cái nữa yêu cô lấy bukan yêu welcome ada ke position gol wa in jam mà đứng pan gol itu kuai gol yêu welcome cô có chỉ phi với cô lấy cái một cái luyện qua chạy tục qua chạy bên mất in cái riêng in cái bên mất cái tiệm này bên pan gol cô có cái chơi ball ai cái điều dulu cô man cái tí nhưng mà chú ball điều jadi dua ter ben ball cái ni qua dia aja baca ben be nguja ball jadi apa ni jadi apa dia apa jadi bayi ben ye lue cái jeng ye lue yo ko lue lum dia apa cái jo ka bi cái jo nguni lue ka ke je ku jo chỉ phải ku nhẹ ku kapal door in ka lui ku mani yen ka lui cái bên tục dan wel jo bur we dien cái kia lue tui dengan identity crisis tui tui jat peluang PMC tui waktu gor ngai tui tinggal ko na ran bi chơi tui che tui tin atok ko jol tui ya yo gol bagir wo ko ten ala bla tu adio tui ka wangi tui eping tui ai ko tui akira le be le ka nó bố đi bên chứ mình nghĩ cô chứ mình nghe tôi chứ mình nghe nhau chứ mình nghe rồi phải gần cái gặp phải chuyện bò mà ra để phi ra cô nhé lê rồi phi ra bên bì là phi rồi phi ra bên bì phải ra một phi cái ngọc phi cô chỉ con ra lê rồi phi cô chỉ ngọc con bài phi đó đến cái bàn cô nó chẳng được luôn cái bên nghịch phi đó yen cái gần mà biur yen apa wah man the ball quan chung phi đó yen cái ran cho gun panjang với quan cái governor của mai quan chi phi đó cái ran cho toàn liên với cái governor quan chi phi đó yen cái ran cho một cái tiong với quan cái governor của mai quan chi cái hai bên cái bàn bồ phải phi cái được tin cái ran chơi bài chơi chậm phi như giờ là có quân phi chùa cuối cùng phi cái cái luyện rồi có luyện là phi kiến quan cái nó còn bữa nay hiện diện hiện cái kia cà mi tui cái này nhà luôn cà mi tui cái nào tôi cà mi tui cái nó gọi liu phải cái luyện cái đường phi như luyện cái đường bố con phi cái đèn bây giờ một giờ leo vào và không một bên một giờ mà đèn cái lên cái câu chuyện cái dấu vô tục cái jam mình cũng biết cái này là một cái luyện đứng mà jam còn jam vào là ngắt đèn jam với cái nơi miền thì luyện chỉ cái phi của anh quen quen của cả kiến phi của cái này là gor pe ra đó với cái bên pe nó có chai rồi cái chỉ cái luyện qua cái chung có tung nỉ chung có tung nỉ là nó về đến chơi nghe cái chơi pha luôn là nghe người ta điện luôn lên thế đấy nên cái điện luôn người ta điện mà nhà còn lấy cái nghĩ của chát đấy cũng chỉ mà nhà cái chát đấy thì mà nhà còn chát đấy lấy cái nghĩ của cái chắc anh nào chẳng nghĩ chắc trong một cái tên thì cái ưu quyền luôn mà đừng cái chơi ta đừng nghĩ chắc nghĩ cùng yang ada nanti ada ran do nó kul kujen ada nó kul ku le ban nó kul ada nanti ada ka ken ko yoku duel ada eran linh dewan ku le jam linh pe chuk wo ken jan vi ko twe wo bo
Wokin ta kin jula jam wokin ko de pe ya lo ga ta pakra ta de chuklu na rin a chana lu ko rin kete de be wona la yo lanu dit ku kete ngi ti le ngi le yen wan ma da ma janga god yo ku le wera ku woyi ba ku dum no wo ja te wo ci bu ko na te goldo kene yen ke ku le ku ye ci yo ku le in bir wono ko ku da ku nam dun ju bay ku yira ni ko le gen won toy wona ku num dun do bor ko ku num do golia ko ku num do numali ku ko to ke be yu gandai ku to ka kuma yo ku le wo tin jam wo ja ni ni ki wo ci ko bu bay tegi al bu lo man ko bu ye na ku no bi ras wa na ci la ku lo ku no der ja ke duk ko ke ne pan tri ya ko ju ko bu ci bay kor ko man wo ja ma ci ba ja bay ka mati wo yi rien yo wan wo yi koy le nga ñu jëtum wo pan ko wo yi rien ñu wo wan wo yi koy le nga rin pan de wo le yo le bay mati ku jam nga lepp to ay woni ngeti ñaarum ko tuy ku ñala toy ke do ko nga ko jol ana ro ko ferun ka tuy ba ge ay to ke koy ko kene nge gulu bu gulu kita ka ki wa bay etie ku tie la ke lo ran ben na la kwa mi ga wazir wala kwa ma nyanga gor ke wazir wala kwa ga ke wazir ake bor ben ke ben man tie e ko tegi ku kayu ke tie ti ali ka bu kayu akuno bay pan bor ka bu kayu ti ko mari ga ju ka bi tie ke yen wo ko yo ko ka ju bu ko yo wo pon ku lo lo ka digi yo ku wel bay mati wo ci kon bier wo ko kul la ma bu bay bor ku ti nga ci mari wo ci kon bier bu haleluya wo ci ko le yo ti to wori wo di to yuri wo ko di to bay bor wo ko di ko bay to kemi wo ban ga bay to duk panyagor jalen ba ben bay di ba ma di ba ni di ba kol nyang ko le we bay ka kiran goran ko kiran tijiran ko kiran pe kiran de ko kiran la ran bu ka wel ko ka dia abru nyot ni be ben ban bor be mar ko bu to ko bu loy ko be atu ko bu rian wan do unte because mani ke la twen kuran kor bay ne na la kuma kor ke de ko de ko ci pan bor ci ñem no ci confusion ci loy ke de ko tombu bay. Ladies and gentlemen, we want to thank you all, the media houses, for your coming. What we have been saying here is that the unity of the people of Jonglei